angithi vele yini angashoba lokho kodwa senakude gibeli phasi itilele baluthi noma ngashada ngobe ngekethele ngithola ithuba lokuvumisa abaculi namhlanje. No, ngivuma ngithi nje halamuzi ngoba ngicabanga ukuthi nje bahlangane ngokhabazela uyena umuntu ebesicula phezulu kwenzimbi yakhe. So kwayona le ngoma eligibela ibhasi eyidlalwa uyena. Uyabona. So ke ngizocela ngithatha ithuba ngibingelele emndenini wakokhabazela mama sithi Dudu. Alwehlanga ngehliyo. Njengoba bahlangene la, bahlangana kwezinye indawo. Okwehlela kuyehla nakwabanye. Ingakho kuthiwa alwehli la olengehlanga. Bese ngibingelela bonke abantu abathe baba ingxenye, ngibingelela amaciko akithi insizwe sibambe nazo lapha endimeni kaMaskandi wezokujabulisa abantu. Ngibingelele obaba nomama, ngibingelele einganeni zakho ukhabazela dadewethu, ngiyakubona ufana naye impela futhi ukhabazela. Bese ngibonga kakhulu nabamathole funeral ngokuthi belule isandla bebe kanye nathi la. Siyabonga kakhulu ubabonala umuntu abufonelayo nje wafonela mina makuqeda ukusuka idumo wathi ngiyazi uzongithatha uzuyongibeka ngathi uSomnandi ngathi Somnandi la ngubaba wamathole ethi uyafisa ukwelula isandla. Ngiyazi ke mase ngithinta uSomnandi ngisuke ngazi ukuthi leyo nto leyo izohamba ngendlela unesiphiwo nje asiphiwe abantu abangasazi mhlawumbe bazi sokucula abazi ukuthi unesiphiwo sokwazi ukuhlanganisa abantu ngoba kufanele sikusho lokho ukuthi thina njengoMaskandi ungathi saloyo futhi saloyo umuntu wafa akekho wasiloyayo ngoba ayikho thina into esikwazi ukuyihlanganisela yona ibe impumelelo. Ingakho thina uSomnandi thema ekhuluma la wathi kunabantu abagamenxe. Labo bantu bagamenxe ngoba bayabona vele ukuthi kwanathi asihlangene. Abantu abangena entweni yabantu abahlangene. Umuntu uyasaba ukuzoxova umndeni obumbene uma kude kodwa uxoveka lolu mndeni ohlakazekile. So ke sesiyehluleka ngisho thina ama group ka WhatsApp siyahluleka uyivulela thina ufuna sizivulela umuntu ongekho emculweni bese sihlonipha yena. Uma ngabe mina ngithi ngivule igroup ka WhatsApp thuselele phe wamuphe kumqondo lo. Uyabo uma ngeke ngathi bafowethu asabenzile hayi lo uselele phe komqondo thila siyilapha kumele sihloniphe umuntu ongekho phakathi kwethu. Usiko ke lwethu esingazi nathi ukuthi la aqhamukabe usotholeke usenjengobaba uyakwazi ke ukuhlanganisa. Ingakho ngithi kuyisiphiwo kumele sisibonge kuyena ngoba angikholwa futhi ukuthi endimeni njengoba sikhona ukhona ngadlala indima ayidlalayo kuthina. Engizama ukusho ukuthi baba Maziya siyabonga ngiyohlezi ngikubonga ngoba uma ukhuluma ngoba Maziya ukhuluma ngabantu abanjengabo sothole ukuthi makwenzakalele into awubheki ukuthi kwenzakale kubani kodwa usuka uhambisa usizo kuleyo kufanele. Sothole ngiyacela njengoba umuntu obukeka ukhathalele indima kaMaskandi ukuthi bumbani. Lento yokuthi uma khamba umuntu bese abaculi bebheka ukuthi konje bengidlalela yini kuze ngizoba khona. Ngiyafisa ngathi ngaphela. Noma ngabe khamba umuntu obesebenza nawe Sothole kumele ngabe ngikhona ngoba udlale iqhaza elikhulu lo muntu endimeni yomculo. Umculo ngeke uqhamuke sokuhlonishwa mina ungakazi uzohlonishwa wena. Yonke into ibe nezimpande zayo. Kwase kumile ihlahla kwazoba namagatsha. Uma ngabe sizobukela phansi abantu esithi asisebenzi nabo mabedlulile noma baphathekile ayikho lento esiyenzayo.
Ngiyazi ke bafowethu ukuthi namhlanje sihlangene ngokhabazela nami akukho okuningi engizokusho okudlula ukuthi uhambe kahle khabazela. Ngizochaza nje kancane ukudibana kwami naye. Selokhu ngafika mina endimeni yomculo kaMaskandi ngo-2011 ngangikhipha i-album yami yokuqala yayidlalwa yena uKhabazela. Kwaze kwaba manje album yami yakamuva engcine ngayo ibidlalwa yena uMkhize. Ngilokhu ngisho ngokuqhakambisa ngikubalule ukuthi engomeni zonke esengizahlukanisa unyaka besuke idlalwa yena uKhabazela. So ke njengoba elelila kuwe umuntu omkhulu uMaskandi ungezwe ngomuntu ekukhohlisa, silimele uMaskandi ube netalent ngendlela eyisimanga. uKhabazela ingoma umtshela kanye ahambe nawe, uKhabazela ingoma beyidlala ione kube ngathi yakhe, ubekutshela futhi uma ubhimba engomeni yakho ukuthi uyabhimba manje kuyingoma yakho. Ubekutshela uma umdlali wesiginci bazokufakazela abadlali beginci, ubekutshela ubhimba ingoma yakhe ngesiginci sakho athi letha la ngusethele lesiginci wena othi uyashaya. Ube uyeka ubhaskida ingoma ephakathi record aye kuwena ukusethela isiginci kuwona wonke ama-album. Futhi abaculi besebazi ukuthi uma ngabe khona uMkhize intambo zizogcwala zesiginci, ngoba uzokutshela ukuthi cha la bekumele la intambo la unumber 4 uyabheda. Aza kuthethise futhi abangizalelayo benza bathethise. Uyabo athi hayi musukudlala lapha mangabe kukhona ingoma ayidlala ngendlela erong athi yini le ngoma uzoyidlala le emuva ngoba iyadlaleka nala. Uyabo, so ngiyafisa bafowethu ukuthi amagalelo ngengathi izolo ke ngikhuluma ngengisakhuluma kakhulu sengizokwehlela ngezandla. Ngengathi izolo ngikhuluma ngakubeka ukuthi abadlali beinsimbi thina amaciko esaziwayo asikabenzi ubulungiswa. Ngiyasifaka nami lapha asikabenzi ubulungiswa ukuthi sikhombisa abantu ukuthi babaleke kangakanani. Siyiqhamisa nje thina. Kuhlonga lokho ngoba sikhuluma la uKhabazela ulele nawo. Singamaciko sisalelwe into ethi ake sithatheni abantu abenza umsebenzi obalekile kuthina ke sibakhombise sibaveze balazwe leqala. Mange ngabe seke senza njalo lezi ikhala esikhala ngazi ukuthi abanakelekekile ngabe ugovernment noma ngabe abanakelekekile emsakazweni yingenxa yokuthi kwanathi sibanakile. Simgcine studio sokuphelisa simbone futhi ngelinye ilanga. Ngabe onjiniya abadlali bama-keyboard abadlali bama-bass ake sishintsheni ukwenza ke siqala zeni sibuke manje ukuthi ukwenza kunjani. Inkulumo izisubuhlungu ukuthi selokhu ingoma ezahlukanisa unyaka Ukhuzani kukhulunywa kangaka uMaskandi ngoba phela kuhlukanisa unyaka kaMaskandi kusho ukuthi uMaskandi sewudayisekile ngisho nangaphandle kwamazwe abazi abantu ukuthi umuntu obedlala lezo ngoma uKhabazela. Abantu bebezokwazi ukubathiwa thina besikwenza lokho siyayishaya-ke sithi ake shintsheni ukwenza senze ngendlela okumele senze ngayo. Ngibonga nje bonke abantu abathe bafinyelela bazophelezela ugcwabe ngithi Khabazela ibithi mayibamba ucingo ithi haleluya bayamazi bebekhuluma nayo ucingo. Siyabonga. Siyabonga bakwethu